Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo kamu katruk kuno kamu tepat dua ngan Nur Lamnga. Gaknyan karya pengempungan ulun tuan. Jino ulun tuan baca lom cai yang dikirim Li Hendra Underlin. Cai nyo dengan judul Gasih Kamu Tukar. Nyo sedih lagi tentang persindaan. Kadang kita draw. Okey. Kita nyata. Kita nyata. Jadi nyo adik Hendra Underlin menyo cai nyo kurang pah ba long baca lagi drone tulis. Nyo lagi maah bari maah. Tetapi karena nyo buat untuk ta buat lom. Jadi ngat na guna. Jadi si dro pengarang Aceh le anak-anak muda yang kaji ke karang sastra Aceh sehingga baik terpendam baik hana urang dengar jadi nyo kalun dokumentasi jadi lun dokumentasi lun pegot buku ubina cai-cai kirim lai urajih ba Aceh TV sampai kena ba cai jamu samlako lun bukukan mandum jadi nyo penting yang sebenarnya ba pemerintah kedanya lehat mentong anak-anak muda yang jut kemarang menjadi pengarang. Tapi nyo hana tertampung hasil karya anak-anak Nangrau. Oleh karenanya lun tuan tidro seniman tradisi mulai muda sampai katuha lun pulara trayo dan lun puruno anak-anak muda lagi Nur Lamnga dan lelom ngon-ngon yang lain nyo bamandum ta puruno wujud sastra Aceh. Betul. Anjino lun tuan baca laju syair Hendra Underlin. Indah tak pandang bintang si kurung cahaya tan melungon bintang pade penerang malam support klam jiplung pengebujuk ruang cahaya desare menantam selan hai intan bulan gata keadun penawa hati sayang lon lepa kesidah meglung ke lain urung han abang taksi Sidik. Hale meubah sumpah yang lonkun Allah masa dibirun cinta tak oke tetap lon jaga rasahan kurung gasih musarung sampoan mati sedia dah. si alon kebahai ulah kuyun dapreh di midun lon baselangke sabar di tempat menghadap bulun jino di adun gohlom sep urupe lonjak merantau ada putih plun dua le bulun mungkin kang ase mita je nama lon me keranum bedak ngon parfum toh ija supre berarti kejak merantau yang minta peng demi cinta ke adik ranum nyo kita hadrao tang pengorbanan luar biasa gada intalon kuntom pisang beng bapa si kurung lam moto be sinanmu pisah langkah ka jarung jarawat tadiung ia mata ile di langit erudo tu katro ujun punah ialam kruang batuang di gule ulu anang grau lon nyoteng bayung demi dek meglung cinta tak oke angin ratunang bungang teng bayung habe dom kengkung cabung kayegle
Padum trep lawet pet ulun putun macam reun marun hana long pike. Ide hiluan anggrau. Luar biasa. Yang penting peng benar untuk jenamai. Ha? Betul. Hatelon hancur sangaronyo tulung hana tersambung watelon HP. Mahaku gada jelitaranum putra pamidun bungong batang ke londungo abanyang di balehong jisah bak punyung gada hanale Allah. tigra ulun wawa tempola panjum bak dinda megum lonja usare hana tu jala membelo adung cinta sarung kaputo tangke dilondiran to lumpa de bulun gada di birun kala NPA bantro bak gada karame urang jamaya punang sung pelamin uke Allah. urawa pesta nya dara megliung kala elumung ta sadua hate pesta meriah walimah gekun hiburan jangun dikengon cae ulan dua sidra ni baksa galun lana ude bulun iya mata ile. Memang tu di kadang cik nangan tayong tu apa? Mungkin. Yang tayong macam kena orang hana tepat daerah bireun tiga darah baru imau. Kadang ciknya ibu kau imau tu ke perut. Allah, bre tinggal. Hana terdepa ni dek Hendra duk dek Batagon. Allah. Mang na ro buah hana moh tu dah. Yang ke yang mengkleh hidup tu dah kena. Mungkin ngoknya. Tapi hanya tak. Anjur dah, nyot. Tambah tengok lu tak kalon nah. Urang kawin darah baru mau nah lintu mau. Nah yang betan. Temannya kisah pun nyata pokok nyata tetapi memang sedihnya lagi nyan. Pun sebabnya tak kalon deh. Ya, hana ada pun sebab. Nyan pesta tak meriah. Iya mata lenero bumonyo sang jum duduk alam lamun hana behpike lon kalon ada jaro gom urgum dagan tawa imum ngon anu toke holon jak sayang jalan tohlon pluang pegah dek meglung halon bahate pakonahan intan abang tagantung tatap ngan pudung rela lon mate lagenyo sakit tat fet sang tunyum hae ulun tun bungong pade meahlon ada cut putra bayun gasih di adun han meubah le butat pisidra walon hira bandum tutap len bahyum cinta tak oke lon jaga sajan kenangan jamun sampo bujur hung ngan nyawang mucre igaknya hambuto nah kenangan yang paling berat kan ka hudep lon muton tung bayung batu lintung hana lon pike gasih ulon ba hana le urung cinta menggantung gop elam supre etno mada habalam jangun hormat salum ke gure cae mepat na salah maulun kun harap ne maklum balon merawe. Sekian dari Hendra Underlin.
Salam mulia ke Bandung pengarang saya dan ke penonton YouTube Jambo Somlako, istimewa ke Cik Media dan yang pengon ganyan M Nur Lamnga. Ya, terima kasih Bang Hendra. Mudah-mudahan ke kisah ngon ganyan, ke kisah ganyan atau kisah orang lain. Tapi yang lebih penting nyo saboh catatan. Ya, betul. Lagi nyan tentang cik kisahnya dah. Bak lun kalau cara karang kau nyan kisahnya dah cik. Memang betul. Orang kalon, orang dengar betul yang orang baca. Tanya pada baca tu tak apa. Tak apa. Ilun hana lun baca cik. Hana lun baca. Lun dengar orang baca mentong. Tu dong apa hatino. Ya, tu dong cik. Memang kau betul. Apalagi lun baca kemudian. Lun baca, drone baca mentong. Ya Allah. Sedih dah ni tengok ni. Tapi tengok pihak tanya bau orang karang. Bau orang karang langsung cik pihak tengok. Jadi saudara ulun tuan cai bak jamu ba saatnya yang kau ulun tuan baca singoh dah baca lom cai bak jamu yang dikirim le orang lain. Mudah-mudahan cai bak jamunya wujud sebuah inspirasi bagi kenanya mandum yang bawa seni tradisi, seni tutur dan sastra Aceh yang na bak anak-anak muda ketanya mentong, perle ketanya lestari, perle ketanya publikasi, semoga urung-urung ketanya ka dengar hasil karya anak Nanggro. Eno mentong dari ulun tuan di sini Cik Media House dan M Nur Lamnga. Akhir haba wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.